Good morning, ma'am. Ko. Hoji tawdu sina ratio ki class tara subo oidini. Class ma pon mo thagat khre ko. Tara subo da mo question makhal khara nan mai theng nadriba makhal khara mo tawje ko. Aduga class tara mo thoi sidana aru bo question ma'am collection torage class 9 thoi subo sidana noi bengum ma thani mi yawraga ju ko. Bengi question no khoi kitang yam da bida class ama mo ki question collection torage matang da CDS kumba adi UPSC ki CCL level gi MPSC की CCL level की क्वेश्चन खरा मगा माइदो क्लास अमानी का हापसिंग की गेबो को मी एसटी बाजन पुंगसु सुना नो की क्वेश्चन टाइप खुदिमक सुना नै न बदो पामे रंग नंद जो यूट्यूबर दगी ओइबे या यूट्यूब की व्यूअर ओइबे या बको छात्र मन जो दम क्वेश्चन मखल जी याना टाइप सुन होसी हरे मा हाइदु चुम्मे वे थागले CCL गुम्बा थागे ऑफिसर थागे हर कांददी नुन ने क्वेश्चन खरा खक द लर्न तो गया रोय को एनो जी ताइ जी दी नो GD level दे होरगना CCL होइगरा ऑफिसर लेवल हेंग नोना थबम फावरगा म CCET कुम थानिंग हाइदि UPSC के ट्राई सम तोनिंग फॉर कांद जो CCET लेवल की क्वेश्चन खरा मजु लु बने दुम कोसी गुरांग याम कोला हंग मने मोइ सुको अदुम सिंग लोइना एनी एंगल दगी एनी टाइप की कोई एग्जाम था कांद नोना ngamba yaba mong da tamage chapter sing losilage to bane aduga aigi app amadum hoji publish tor ane ko adu hoi coaching ji jaw sa tu khudima app se dum available orani ani YouTube video thagali se only kano khak oiraga ko ai maroi ba recorded classing si app si da fangal laga khoi satra sing free da dum validity 1 year gumba piraga no dum yeng jaba yana ba plan ama ngarang ji ko technical team ama ga dum tanare adu thuna launch tor ani duga hena kana bo ina tawr se ko hari app si da dum video recorded classing loi phangani PDF noina dakha oiba chapter khuding chapter wise PDF sin na sim loi phangani ga doine ko होजी होरजे दि क्लास नंबर कनो जे 10 जी को क्लास 10 सुबने सिदा हामदा सी क्वेश्चन सिन एनर्जी यंगो मिक्सर अमदा हाना लिटर जाम कुन यावरे हरे अदो वाटर गा मिल्क चांग जे रेशियो द 5:7 उरमने हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक द रेशियो एंड व्हाट रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क जे 1:1 रेस्पेक्टिवली उरना बाहायबने को सिदा सुम्बा क्वेश्चन दा खोइना तौदुसे अतै क्रिम नते हाना लेरमा वाटर का मिल्क रेशियो तो क्या नेबा 5:7 नेबा को ए मरत कना होरा दि आंसर थुना हायर को हाइबु यावरि को 5:7 ने सिगिस याम कमन होइबा क्वेश्चन नेबा को सिदा माना हासि वाटर का मिल्क अनि जि पुल्लगा माबानी लिटर के आनो माबानी पुल्ल लिटर के आनो ओरमिसे 120 लिटर ने माबानी पुल्लु होरिसे अपुन मदना के आनो 12 यूनिट नत्रा लेरमिसे अदर वाटर की मिल्क की लोइन पुथोजु यारे अदुमाय तरो होलोसि हैंग कसी को अदुना तबिदा ट्रिक सेनर होसेबा खंगबा वाटर मिल्क रेशियो सी ओरमनी होजि अनोबद रेशियो क्या ओरि हैबना 1:1 ओरि हैबना त्रो रेशियो जी 1:1 ओरि हैबजिना ताकपदि सब मानरे हैबने हैबन खंगदबा मा रेशियो दा 1:1 ला आदि के दोएबा सब मानरे हैबने फॉर एग्जांपल 20 kg का रेशियो क्या ताने कथना दि 1:1 तारोइरो रेशियो तो 1:1 तरक पाइते सब मानर कंद ताने है बजिम कौरनो हेंग में यारे को अदो सिदा कोना सनादु लॉजिक अतैना ते सिगी क्वेश्चन टाइप सिदा सि क्वेश्चन टाइप से क्वेश्चन अहम गक ताके वई अदो सि तासि मा थुपसिन बे यारे नंग पुंगाई हेरने खलेबा को कौरसो आई वीडियो रेकॉर्ड से दु यंग को सिदा वाटर हापसिलब्रा मिल हापसिलब्रा कारक कमुनो कारक पजे असिदा सुने लेंगे बे यामना सि वाइब्रेशन चलेबा दंग 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 द अदने खुई कक्सिंग समारे लापो सुले लिप्ती ला सोंगलो अदु समाय तरो करिन हापसिलि से सिदा इसिंग ला मिल ला हापसिलि से वाटर हापसिन मना तो ए मम्मी थारे ए कोकता फजदबनी उहनिंग दे वाटर मस्ट बी एडेड इसिंग हापसिन गदा बोन यंग लेरबा यूरो कप यंग लेर मालेदा सागल kan tum nungai bro nong suga kan tum madi fe water must be added as ke no ising je ke hapsin ke have natro hapsili si ising natra milti hapsin de dana hapsili ba habam ga hapsin dana leiba habam ani thoi bu ko hapsin da bodo fix le hello bai na di yan da raja sida hapsin ji kana no ha hapsin ji milk natro ata milk tu leng dana tham ga da bida milk ki ratio je ke do ba fix ta thamo yara bhai ja
ಅದು ಮಿಲ್ಸಿ ಮಾನ ಹನ್ಗೆದವ ಮಿಲ್ಸಿ ಸಬೇನ್ ಒಯ್ಬ ಸಿಜು ಸಬೇನ್ ಒಯ್ಬ ದಕ ಒಯ್ಬ ಮಾನ ಹನ್ಗೆ ಹಾರಗದಿ ಸಿ ರೇಷೋಜೆ ಸಬೇನ್ ತಾನಬ ಹೊನ್ನರೋ ಸಬೇನ್ ತಾದ ಹೊನ್ನದಿ ಸಬೇನ್ ಪುರಿಗ ತಾದು ನತ್ರೋ ಅದುದಿ ಸೋಮ್ಜು ಸಬೇನ್ ಪುರಿಗ ಸಬೇನ್ ತಾತಾರೆ ಅದು ಹಾನಿ ರೇಷೋಜೆ ಲೌರೋ ಸಬೇನ್ ದಿ ಸಬೆ ಲಾಬಾ ವಾತಾಜಿ ಫಾವರ ಮದಗಿ ಸಬೆ ಲಾದ ಕೆ ಹೆಂಗಲೆ 2 ಯೂನಿಟ್ ಹೆಂಗ ಪ್ರಯೋ ಅದನೆ ಹೆಂಗಲಿಸೆ 2 ಯೂನಿಟ್ ನೆ 2 ಯೂನಿಟ್ ಸಿ इसिंग 2 यूनिट हेंगले है मा सिने मा सा फुटोक तुसी लोरे अद आंसा जी क्या नेबा 2 यूनिट सिना आंसा ओरे है बजे मकाउन हाइदी रेशियो 2 यूनिट हेंगले सिना वाटर हेंगले पुदु ताक्सर बने 2 यूनिट से अर्सिंग बद क्या तादिनो सि पुथो लोरे बको अदु बु मान हाइरी रेशियो जी पुंजिलगा ना 12 यूनिट नत्रा 12 यूनिट ओइकांदा क्या माने हेरमे 12 यूनिट ओइकांदा 120 की माने हेबा मदि बाना गिवन पिरमद्रो अवतादी ngасai agi 4 killer method ki third suba method to sinara kanda 12 ka 120 ka mana taragadi haibaga tradi kolom 30 mamal cham kun ta taragadi kolom amai mamal kyano haibagi mong du puto pe haibado ina ko adudi 12 nam yen thodi 10 thungbra adudi 2 unit ki di amagi na tara pere suppose kolom amai man tara pi taragadi kolom ani ki di kya pini kun taro do tara du mani lani adu sumaina 20 uli ado si amuktang haigi taragadi noi ungai herane ko adudi kya na maja adudi mana haji how much water must be added to gudriba water je 20 liter add to ne ba smai doro siang ka simai lore yan ta bar sigje tai pom ko ni intro tong na ji te pom nei ubra mere som tha ba da ne kidang asum sa thok dre koi pus tham ge duga semon oi na ka soi de si question type se ma yare ko hai re ko se kitang theng la ko dona record class de ngo sima yam lubadi nate ko si logic si kai no sidai the water add to bani milk add to de other milky saruk si mana na ba silak ko jima haigada ba hana one milky 7 no ma si 1 ore adu mana da yada bene 1 ji 7 on thoke de ko 7 puri roidra 7 puri dina kalani ma puri ni 7:7 1:1 have 7:7 ngi sa mane adu di mil ji hana 7 ore me haju 7 ore ma di half khiba lei tabani na mana bam thwe adu water di 5 oi kana 7 ore ko haje 2 unit hengal adu di water ke hapse la ke have se 2 unit hapse la have se mana re 2 unit se asem da kya no je khangba da ka oi ri ba si khangna na bagi damak ta ko na mana pirami ba apun mada 12 unit oi matam na 120 liter ga mana i have se sidagi ko na 12 unit ka sig mana halaka equivalent hai ni ko si mol je adu 12 ka sig mana ta di 1 unit ki amaro have je sinoro 1 gi we khangra ba 2 gi khang yar di 1 gi adu mani la ni man to ko ko ni hari ko si amaga question amaga to ronge Hojiki ji 20 natra simaga si sunai haini khale ayu khanda ko hojiki to hairomina si haini record hoi khange record honge boko record hologe yewa mixer amada kai yaw acid ka water ji karama ratio de yawa 7:4 de yawre hojiki type tene ko aina question je amakak ta thawno ai ani sun ge dawni munengoro hai tabasing do mixer ama asida acid ka water gana yansinara semba habin acid amana water hayng mai asambi u ko smana a acid w no water hana le mese 7:4 gi sang da le ramane ko 2 liter of water se add to hebna to kana na add to risa water se 2 liter se hapsil le hebane ba ko aduga ratio do acid ka water ratio do kari work pa 7:5 ore hebane yam thin la helle तो वाटर से हापसिन मनी एसिड ते हापसिन दमिने मासे लेंगदना थमगदौने है माइ वैल्यू मानगदमने मानरबसिदा रेशियो जी मानब गांग पिरम मबनि ना कोजी 100 माना अदुगा वाटर दी क्या हेंगले इंगुसदा रेटियो वाटर दी हेंगले से 1 रेशियो दा 1 यूनिट नत्र हेंगले जा 1 यूनिट हेंगले मतम दा असेंग मदना क्या हेंगले हैबा 2 अदुदी 1 यूनिट हेंगले का हैबसे असेंग मददी 2 लीटर हेंगल पसे के इक्विवेलेंट ओरदो मानरोइद्रो अदु 1 यूनिट की वैल्यू खंगबा हौरे मसाना अदुदी करी हंगमनो mana haja what is the quantity of acid in the mixer to the yauriba acid to kya noi mixer to the yauriba acid se hana kari unit no 7 unit natural me se mam summi ko mixer to the yauri 7 unit 1 unit na 2 unit ota di 7 unit ki kya tani mam tharo 7 unit ki di amagina kolom mai mam lupa ni pire kolom tarit mam kya no haiba sa mana ne har 2 7 ja kya no mam 14 adu 14 liter tarabo yobra hairi ko mam sa kaslu de lubra lu da bram thiyo video yang ozeng kyan thani ka adu amaka ka tawji banking side ke mako okay si question jam class ka si question jina hojiki du gi ni question am ani khutna ni ire
ꯀꯣ ꯇꯥꯏꯞ ꯇꯧꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯋꯥꯆꯞꯇ ꯍꯪꯉꯛꯄ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯛꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯛꯈꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯅꯤꯗꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯇꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯛꯂꯛꯏꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯅ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯅꯗꯤ ꯁꯥꯟꯅ ꯇꯥꯏꯁꯤ ꯇꯥꯏꯞ ꯁꯨꯏ ꯁꯨꯗꯦ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯉꯅꯤꯕ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯃꯌꯥꯏ ꯊꯤꯒꯥꯡꯗ ꯌꯦꯡꯉꯅꯤ ꯀꯣ 이건 강원도는 비디오지 ꯊꯦꯡꯅꯔ ꯌꯦꯡꯉꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯛꯏꯁꯤꯗꯤ SSGD ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯈꯔꯅꯦ ꯑꯁ SGD CGL ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯨꯛ CGLꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯅꯩꯅꯕ ꯍꯧꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯁ GD ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯔꯦꯁꯤꯑꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯊꯪ ꯃꯅꯥꯎ ꯅꯥꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄꯅꯤꯅ ꯔꯦꯁꯤꯑꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 1 ꯌꯦꯡꯉꯒ 2 3 4 5 6 7 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯅꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ ꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯌꯦꯡꯉꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯥꯟ ꯌꯦꯡꯉꯃꯤꯅ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯉꯁꯥꯏꯗꯣ ꯅꯣꯏ ꯍꯩꯔꯝꯃꯅꯤ ꯈꯜꯂꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯅꯤꯗꯣ ꯍꯩꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯁꯤ ꯍꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯃꯤꯜꯛꯀ ꯋꯥꯇꯔꯒ ꯔꯦꯁꯤꯑꯣꯁꯤ ꯁꯦ ꯀꯣꯂꯣꯝ ꯊꯥꯗꯕꯤ ꯇꯧꯔꯁꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗꯤ 5:3 68 liters water is added add ꯇꯧꯔꯤ ꯋꯥꯇꯔꯁꯦ 68 ꯂꯤꯇꯔꯅꯦꯕ the ratio becomes 7:11 ꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯃꯤꯜꯛꯁꯤ ꯃꯥꯟꯅꯍꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ 35 ꯀ 39 5 3 95 55 19가 85디 30가 따라 mari 33 따라 33 아니디 니푸니 humfunipan adudi 1 unit ka 2 ga manare then find the new amount of water in the mixer new amount put hana urba water is kya no 21 kana purigra 2 no puri 21 to jadi 42 the kya apsela ba 68 apsela phone ba ko adudi cham tara mane answer ji kolom tha da bi am utpani ko indojina ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯗꯤ ꯂꯔꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯃ ꯑꯅꯤ ꯍꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤ ꯋꯤꯗꯥꯎꯠ ꯄꯦꯟꯗ ꯍꯣꯠꯄ ꯍꯩꯒꯗꯧꯕ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯗꯣꯔꯣ ꯃꯦꯊꯠ ꯄꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯗꯣꯔꯣ ꯃꯦꯊꯠꯁꯦ ꯀꯩꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯩꯔꯤꯕ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯟꯅꯔꯒ ꯁꯣꯔꯠꯀꯠ ꯁꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯥꯏꯟ ꯀꯣꯔꯁꯟ ꯁꯤꯟꯅꯔꯒ ꯀꯣꯂꯣꯝ ꯊꯥꯗꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯗꯨꯅꯤ ꯗꯣꯔꯣ ꯃꯦꯊꯠ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩ ꯀꯣꯂꯣꯝꯗ ꯊꯥꯗꯅ ꯍꯣꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯆꯤꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯥꯏꯍꯥꯔꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯇꯧꯔ ꯍꯣꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯗꯣꯔꯣ ꯃꯦꯊꯠ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯠꯁꯤꯗ ꯍꯣꯠꯂꯗꯤ ꯃꯤꯅ ꯀꯅꯥꯝ ꯂꯥꯛꯆꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ concept sengadawneba adugana ngamdoine bese milk water ga kya ba 5:3 natra ado mana haise keneba hojik se water se 68 liter hapsile water to 68 liter hapsile kan sida ratio se kya da 7:11 tare ado hapsindana leiriba milky mapa je manahan gadawne hamna tro sina 5 ni 7 ni manangambra amde manahan ge haradi kari method no kun use tawdu jima bani elsam gana no 5 ko 7 ga gi 35 natra mabani elsam 35 si tanana ba koi khona gadawne habaneba si 35 tahan ge haradi kana puri raga taduiba 7 puri ro mathaki ji adudi 35 75 to 35 adudi 7 si ja 21 taramani ko animu puri dia dabagi puri re makhang sina ma kana puri diba phanu puri di manga tare kun saunga taraba so the phanu puri di si ju 55 adudi hoji kana kana manare milky ratio manare ahan bagi si akoi use tawdre ko ami ratio ji ado hoji ke dore water ji 21 or modu 55 haje kya hengale 30 ga 4 unit hengatro inganta bara si sumba ji thu no pa ba hi dawni ko 34 unit hengale bu water ji ado aseng bada kya hengale pirami ba 68 ado di 34 unit ha ba se 68 liter ga mane ba seng bada di ado 1 unit kidi amaro ha di lani kya dara 34 na yen tho di 68 ta 2 liter tare ado 1 unit ka 2 liter ga manare question ji da hangi se kai no myam muning se question ji da hangi se new amount of water in the mixer water se ano mixer se kya hogi hana lemo water se kya no C3 ha si oi gidre ko ratio si on ngram ni ko hana lemo water to 21 units na taksari na tro 21 unit ki putho 1 unit na 2 ga manata di 21 gi di 2 into 21 di kya tara puna 42 liter tarba yes hana ising ji 42 liter yauro leram mane ko ado ke am hapsingre 68 liter mo hapsingre do ta di 42 the 68 hapsila di kya no me am taisa 68 hapsila di kya tara ta di sama ga tara liter taro idro sumaina are ko kaida akon be 55 into toroba adu sunum chamane ma haji phajabo question ne sumaina haro kai ko mana hangi sumdabra aina usiti silleri sinatabid another method mana haji sine ba akona ji concept sengbai ne ngam ido habade aina sumaina tawri sinatabida
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣꯗꯨ ꯀꯅꯥꯅꯣ 55 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯋꯥꯇꯔꯒꯤ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ 1 ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯅ 2 ꯂꯤꯇꯔ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ 55 ꯂꯤꯇꯔꯒꯤꯗꯤ 55 ꯌꯨꯅꯤꯠꯀꯤꯗꯤ ꯁꯣꯔꯤ 55 ꯌꯨꯅꯤꯠꯀꯤꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯅꯤ 55 into 2 ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯒꯁꯨ ꯑꯟꯁꯔꯗꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯗꯣ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯐꯖꯩ ꯁꯤ ꯑꯦꯡꯒꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯈꯪꯒꯗꯕꯁꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯁꯦꯡꯕ ꯀꯧꯋꯦꯕ ꯁꯤ ꯌꯥꯏꯕ ꯌꯥꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯩꯅꯕꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯇꯝꯗꯤ ꯆꯪꯍꯟꯗꯦꯗꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯍꯣꯠꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯀꯣꯂꯣꯝ ꯊꯥꯈꯤꯗꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯅꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗ ꯉꯝꯃꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯩꯇꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯅ ꯀꯣꯂꯣꯝ ꯊꯥꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯤꯀꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯩꯗꯤ ꯊꯥꯒꯣ ꯀꯣꯂꯣꯝꯗꯣ ꯌꯥꯔꯕ ꯀꯣꯄꯤ ꯇꯧꯁꯤꯟꯒꯗ꯭ꯔꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯌꯦꯡꯉ ꯇꯧꯒꯦꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯧꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯦꯅꯤ ꯗꯥꯎ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯇꯥꯏꯞ ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯣꯛꯑꯦꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯅ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯦꯛꯁꯁꯤꯅ ꯑꯃ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯈꯔ ꯃꯇꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯀꯟꯖꯨꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯅꯍꯥꯟꯗꯒꯤ ꯇꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯀꯣ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯁꯦ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯣ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯒ 720 ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯕꯣꯏꯒ ꯒꯔꯜꯒꯁꯦ 3:5ꯇ ꯂꯩꯔꯝꯃꯅꯤ how many new boys may be allowed nupa kaya changakadagi 18 new girls are admitted nupina 53 hapsile so that the ratio of boys to girls changes to 2:3 boy girl ga to kya da ratio je kya da change horak daba 2 masung 3 da adu holo noi ahmada ai si tawe hoji noi heiramina si arubu question ji noi khud thang ma brenga toro speed engdoni to ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯑꯃꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯣꯕ ꯑꯩ ꯆꯥꯟꯁ ꯄꯤꯒꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯔꯦꯀꯣꯔꯠ ꯂꯧꯔꯤꯃꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯅꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯈꯟꯖꯦꯕꯀꯣ ꯑꯝꯇ ꯍꯣꯠꯂꯣꯅꯦ ꯅꯣꯏ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯨꯝꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯅꯣꯏꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯦ ꯅꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯇꯛ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯪꯀꯗꯤ ꯍꯩꯔꯦ ꯅꯣꯏ ꯑꯦꯚꯔꯦꯖꯁꯦ ꯁꯣꯔꯤ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯦꯞꯇꯔꯁꯤ ꯅꯣꯏ ꯍꯩꯇꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯩꯔꯦꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ CPOꯒꯤꯅꯤ 2023ꯒꯤ ꯂꯦꯇꯦꯁ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯀꯣ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯀꯣꯛ ꯆꯪꯕ ꯑꯪꯀꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯣꯏ ꯇꯞꯄꯤꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯨꯇꯥꯛꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯥꯛꯊꯣꯛꯀꯦꯕꯀꯣ ꯑꯪꯀꯁꯦ ꯅꯪꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯣꯗ ꯇꯞꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯂꯒꯗꯤ 5 ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅꯦꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯅꯣꯏꯗ ꯋꯥ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯁꯤꯗ ꯇꯥꯗꯣꯏ ꯑꯟꯁꯥꯔꯁꯦ ꯁꯤꯒ ꯅꯨꯄꯤ ꯀꯌꯥ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯌꯣ ꯅꯨꯄꯤ 53 ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯅꯨꯄꯤ 53ꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯀꯌꯥ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯀꯗꯦ ꯍꯪꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ how many new boys may be allowed nupa kaya hapsilakadagi haba natro adu nupa masing hapsilakadabadune ba khona sida piramisi ansar amadi yaramoidra sida 18 diselo nupi na 53 hapsile nupa na 42 hapsile khalu punna kya na zero no lebana batabra adu 5 ni anjabra akun tawdai 5 ni anjaba thiduine 5 ni anjade ansar ore si 18 diselo kana loy ena loibra 5 ni anjabra yade ansar ore si 44 si 18 diselo tuna loirani tuna loiradi 5 yan jabra yararoi adagi 30 asidi 18 disiladi 6 na loirani tisinabdi 6 na loiroidro mem sumiko 5 yan jabra yade aduta answer ji kana warni ba option number A aduta di sigi concept sida noin angka ji holagadi second manga da angka hot ngamne ji yarba yaning de yes adudi karigino aina 5 na yen ba yaba check tori se mona tazi ko ai makhong sengnaba ai talage ba ko akoi bi mithasu take hana lemi satas kya no 720 natra okay 720 sinu pag no piga boy ga girl ga pulaga 720 lera mane ba girl ke absing gre ba 18 aduga mang boy khara ma absing duina to hoji ansa kya tai 42 tare have natro adu boy du 42 hapsil leba kya na hapsil ji pulaga 0 60 hapsil laba तो हाँ 720 ले रमनी बॉय के गाल फुल 60 हफ्सिलो अदोदी तारीफ फोन से क्या तारा तारीफ फोन से कदोबा तारीफ रेशो तो केबा होरेन नुपा नुपी हफ्सिल लकांदा नुपा नुपी रेशो तो 2 is to क्या बा 3 वर नत्रो मामने अपुन बजे क्या ना 5 मिनट नत्रो 5 मिनट ने 5 मिनट जाबा बिलु ओइदिया रोई याना भाईजा 5 मिनट में तो फर्क ताबो इतारागदी यारोइबा मीजी मचे ताबे यारोइने मी manga hapsile mi taru hapsile mi manga makai yausile habdi yaroiba yandabra aduna maram more kanje de kedoba apun baje hana le mi 720 siga housing nupa nupi hapsile apun baje sata pulo punsil laga tara ko je si belu je kedoba 5 ni kamana du natro
sumi sumde akun mada nupa nupi hapsel kan ora puni su 2:3 nem natro adu apun madi 5 ni ne ba sigi 5 ni siga kana mana gada bano hojiki apun ma 720 60 hapse 780 natra adu 5 ni siga kya ba 780 siga mana ba ya hadi 1 ni ki puthok matam da fraction tha de dana fraction tha da thi means 5 ni na ba thi ko ne ba ena haning is concept seng ba yog da bra yan dari ko sigi da ado hena seng na ba mu ta ke mana taw ado ai ni yengi duna kamai tawi ha matam da sigi 720 ha ba se 720 ha ba 5 ni adum yen ja le na tro asai akon bagi reso ji 2:3 ta ni 5 ni pulaga ado 5 yen ja le re si 5 yen le re sidi 5 yen ja na hona rak pane bo ko 18 to 42 thi sila di 5 yen ja ba phangi ate di ya de samai tor holo pane bo ai ma kokte ma hogi ko ta ka da bo mong du smana atopa method ta ma kok di seng not kya di 720 na chaler me sa nu pa nu piga reso kya hana urmi 3:5 natra sin ta ko di thunu puthok amo 8 natra apun masi 8 oi kanda kya ba 720 manari natra apun me 8 oi kanda sida ta di wan ni kidi kya tha ni 90 tar ba adu boy gi di 3 ni na 3 g 90 puri di kya tara 270 sina kya 3 90 puri di kya 450 adu nu pa masing am nu pi masing sine ba ler mi si natro adu di nga hoji gal masing kya hapsing gra 18 hapsel ba natra ko adagi boy masing kya hapsel la 42 हमने हमने त्रो क्या तरह 2 1 3 1 2 तार क्या तरह 8 6 4 अनि रेसो पुथो बोय दो पुन्ना सी सोरे गाल सी सोरे रेसो पुथो अदुदी 2:3 तांगम रे यंग दौने बको माबानी जी पुल्लगा क्या था गदबा 2:3 हबदी माबानी पुल्लगा 5 नि तांगम दन अदुसी पुंजिल 5 नि तांगम मोइद्रो होरेन नुपी जी सी हबसेले नुपाजी 50 हफ्से लमदी सी 42 सी नतबी 50 हफ्से लमदी होरे क्या लाने 50 हफ्से लमगदी सी 0 लोरोइद्रा 0 सी तिसनगा एन लो बतारानी कमाय फामियन यादुइबा अदुनेबा दुन खसेती हेने सेंगलम गनी खले खंदो को सिनेबा अदु रेसो 2:3 तारम गनी सी तारमनी को अदुनी चेक तो जो याय 2:3 ताने हेदि कना का अगा ताने से 3 का अधिक थोंगे 1 त्रोंगा को 156 को 156 का 3 156 का 156 जा 2:3 तारे सुमे यारे को से सुमाना अदो अंक जे आइना ताइ सि ऑप्शन चेक तो बयो मोंग द ताखरे अदो मकोक तगी बेसिक तगी तागा दि सिनेबो को आन मेदि खरा तमना तागे कोइ तो कोइ तोरगा अखोय हजि बोय गाल ग क्या फंगरे बोय गाल ग दो सी फंगरे अदो गाल दि 18 दि सिले नत्रो क्या तारे 460 तारे बोय ति सिंगदब दु खंगदब दु ngak x नि लौरोबा क्या तारे दुदि बोय 270 प्लस x तारोइद्रो अदुग मबानी गी रेसो क्या ओरकदबा 2:3 ग माना कदम हम नत्रो समाना रेसो अमगा रेसो म माना बस के कोबा प्रोपोर्शन का वे मयानी पुइनबगा मतानी पुइना माने हाइगी रे कोइ क्लास नंबर 1 ग यावग्रमनि अदुदि मयानी पुइनो 2 सि पुइनदि अनि पंत्रा 2 अनि 2 टाइन टोय फ्रॉम दोय अनि मरी निपान मापन सना मतानी पुइनरो 3 गा सि पुइनरो 3 पुइनदि ओम सरसन ओम तरे कुमातोय ओमनि तरु तरे निपान सोमदना ट्राइसेक तारबा समान होत पसिना प्योर बेसिक कौरे अदुदी 8 10 जे सोमदे खादो 18 खादो 90 126 ताबरा सोमदना 3x नत्रो अदु सॉरी 3x ने अदुदी 3 ने का और क्या तारे ओम 42 ताबरा x बिलु क्या तारे अदुदी x तो कना नोंगा साइ हबसेल कदो नुपा मसिंग दु लौग्रम नत्रो 42 तारे समान होत पसिना प्योर बेसिक नेबा सुमाय होल रगदी मतम चंद्रा अनि असा फानि याब थिबि मरम दु कॉन्सेप्ट तो यौरंग अमम तारगदी मिनिट सेकेंड मंगा द लोरे अदुना कॉन्सेप्ट तो सेंग काला लाकदबने नंदगी नोइना वीडियो जि सांगना येंगो होनब लेखनो अदम सी कॉन्सेप्ट योर कांददी नोइ सीजेल गजे दुम फास्ट सेटेंड दुम फाव याने सी लेवेन दो होट पदा का वर्क कने ऑफिसर एग्जाम थरा कांददी याब्रा न सेंटोइ को फानि याब रीजन दुस नोइ खंग ngमब नत्रो ngमरगम दब्रम दारो सी अंक सिदाई याम कोई थो मतम याम लवी को क्वेश्चन अमा ताकदे मतम याम लवी से कांसेप्ट से सेंगोंग न होना जरबने वे दोइजे सिना प्योर बेसिक तुनी नत्रा अदगी ऑप्शन 3 कैगांग मैम ताए यारे नेक्स्ट अम तोसे सिना म एमटीएस की क्वेश्चन नि को पारो करी हाबनो
number ahom ji ratio sida leire 5 5 tin sela kan da ratio du kai da change tore ba 2 is to 3 is to 4 da change tore adu smallest number du kana no ha ba ni ma ha natra smallest number du kana no amti yung sinui da piri ni polo kana wini 5 wini basi tamale ko noi da ka hana ratio da leire madu kya nam tharo 1 is to 2 is to 3 natra hana leire masu sine bu ka hojik ratio du kya sida change toro ba 2 is to 3 is to 4 da change to kedong na change toro no by adding 5 to each of the numbers makoi khudi maksi kedo ba amaju 5 tin sile akon mai ju 5 tin sile om suba number du 5 5 loi tin sim natro adu ga na 5 5 hengala kan du orak pa ratio du ne ba adu nang na ne trick ama hana ta ki ye ba ko ko na akoi bu ta ke si ratio sida du kya hengale 1 sida ju kya hengale 1 sida ju kya hengale 1 adu na ta ko di ratio da 1 1 unit 1 unit si hengal pa matam da asing bu da 5 5 hengale ba natro adu 1 unit ka 5 ka mana zare ba yaraba adu khwadi smallest photo ke di kana no sida smallest hana ora mi kana no smallest 1 unit si natro 1 unit na sa ta jani 1 unit ki kya ta hai 5 very very easy methods khwadi lai method ore ba se trick si khangji lo ko si yandari bro ina ja trick si na ta bi da hot share ga di kamai tok dino trick na ta bi ta am ge maram di sometimes trick si panya da ba si yaure e ba ko yanda bra ina hari wa hi ja trick panya da ba si yaure ha ba di sida moina 5 5 hengali se amana 5 ni amana 6 ni amana 7 ni hengali haram madi yada bra yai ko question je lai thok lesin tora hang ba su yai aduna maram more kan jida si shortcut se pan be yada ba su yaur kane ba ko adu ga di kamai hot kani adu matang da nam ta ke si je yan ta ro ji da so the mana 5 5 hengal panina ratio sida su 1 1 hengal adu 1 1 1 hengal pa somna 5 5 hengal pa seng madana adu di ratio da seng mana te ko aseng ba na ta ba ha ba di 1 unit sida 5 ka manai ha ba du taksara ba ne ba se gyan da ra 1 unit ki biru khangan any puto ya ha mana smallest hanga mani na 1 unit puto sita jare largest hanga madi kya ta ni 3 kya unit puto idra kwa kya ta ni largest kyam tharo ne 3 5 ja te ko lyric si pa ja su ne ai tai ba class sing ji phajana thawa yobi ba yeng bi ba adu ga bi yum da video khari yeng mada su no yadum na sana pa ja ba gi type oi duine ba ko si yam nunga hen la ba nei noi to ise du noina kana ba lo hoi tradi khangdre ko akoi bi method dum tawge sida or har ta ke another method to han le mi ratio 1 is to 2 is to 3 natro se akon x on to x na puri ro ratio ja sing on to ke kana puri ni ba I sep to x ne kale x na puri re amana kya trisex natra ada akoi pulap sina roi pulap sina be da ka oi de ko mun taw ko adu ga mang sida 5 5 hengale have natro plus 5 toro sida plus 5 toro plus 5 toro adu ga kaya tare ba ratio do 2 is to kya ba 3 is to 4 tare have natro adu da akoi na ne si pulap sida ne pulap da ka oi de han be ani si paral hot angko hot jare natraga akon me ani si pagera ahan baga ara akon kanu gi last ka si pagera ani khakta paw hai bani ko na sia adu equation semo adu di equation ga mai sem da ki tage mun yung ko se ahan ba si kya no x oram bado kya tin se leba 5 tin se la adu di ano budo x oram bado 5 tin se la di hoji orak pa ano budo si natro adu si gi na twice x oram bado 5 tin se la di kya ta ni twice x plus 5 ta ra dro x oram bado 5 tin se la di x plus 5 twice x oram bado 5 tin se la twice x 5 or sumana ori ba ano bu se si gi ratio ji kya ne na 2 is to sumana ho laga x puthok yarang mane ba ko thrice x plus kya 15 karan puina bido 4x plus kya 10 sorry equal to ni ko 4x kya ba plus 10 sidhi x of ta kya thare x equal to 5 adum ta dro sanko hot yai ba se kyan tar ba tawdi logic sia hairani ko sikak tana loira bra yai ai no ji tawri ji ratio ji ani sikak sina banatra ani sina da bita sini jang paro hot yai habni ko na ja ataga siga sigam paro holo si yai ku tawje adudi si method ani ja haira dil ore si taiwang khajema linga leitre yani mrai to ja tricks na budi laksai mathang sida aduga si concept hot pasima su hayo wai bani da yandari bro hana ore modu x ni asema bilu di x oi gram ni ko adu 5 hangala di x plus 5 ore hoji anobu da si ju twice x ore modu 5 hangala twice x plus 5 adu mamani ratio ji 2 is to 3 into by 3 current point na se hini ko sa yanda bro anobu yaw nang kidang gyan wa ba nang tab boy sa si ko si logis next
ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯃꯊꯪꯁꯤꯅ MTSꯀꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯦꯟ sina MTS ki kare ba the incomes of PQR in the ratio 9:15:10 makho gi savings ji kari ba 10:15:12 ta leire income ga na ratio no pyramid ja saving ga ratio pyramid ne ba ko aduga am kari nom harami mana an spend to 60% of his income what is the ratio of the expenditure option trick kuma to boda wara ne sidi option trick na kana roi concept to thuna tak da calculation thuna hono tare sumang ka sidana mo ko question jung lai khai da brakra to paune question gyan thana am to paro aina taksila ni nang question gyan thaw dra di question gan sa ga mari nei na roi ko aduna pa halini pari bro ha araba question di gyan taraba na sen torba moni ngo answer hai ta budu madi arai bane ba question ji understand torobo toraga de aina ji talak pase gyan ta de question ji kai nu khang dra di yaro athas lok si lo ba question ji yaraba horge hana pyramid ji kai ne ba income na tro income do INC rage ko Indian National Congress na te aina hai je PQR 9:15:10 ne ba ko ado ratio da level ase mon thoga de kana puri ni ba ado ai samai to buje sum I le ro gi ratio ji ko ratio da level ase mon thokre 15x x na puri gramna original 1 gre ko adagi amak yengo makoi gi saving dun kari ba SAB na kari saving hai ne ko saving ratio ne kya 10:15:12 na tra ado mana to ado ratio si saving si ase mon to kya di kana puri ni ba isep na puri rodra si matang sidan isep si kana ni lo ba khona x ni lo raga x na puri si matang sidan isep se manaroi ko si ratio sem ba isep banar sina y ni lo tare y na puri di kya tare 10y 15y amana 12y sumai lai grani ba ko yes si bau di gyan tari bra ase mon to adumana pyramid ji sanaro man kai haramano ana spend tawri se spend hai dikhe no expenditure na tro r gi expenditure puto kya dikhe no expenditure r gi expenditure ke ba mana is r gi expenditure ke do ba 60% hai dikhe amana ibam tharo 60% equal to 2 by 60 da 100 ni endui na tro 4 avatar da ta ki do kun ka di 3 by 5 si thu no thok pai ji ko 60% abadi 2 by 5 sorry 3 by 5 of 60% adi 3 by 5 of kana his income adi r gi income magi income gi manga thokpe hom ne habane ba yanda bro r gi expenditure se maha ki income du gi saruk manga thokpe hom ne habane ba adudi ngo se r gi expenditure adi kamai puthokani magi income dagi kana khai thokti ba saving income expenditure formula sina trumya expenditure puthok adi income dagi kana khai thokti no saving tau budu khai thokti na tro si formula jima sang kani me anda sen tau brain hai jibo si ta khrabne class number kya dano yaure ko ha कोइन की ताख रे कोइन नंबर 7 ओरे क्लास नंबर 8 या होरम नि इनकम को इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग दो अता दी आर की एक्सपेंडिचर हादि 10x तगी दो बा इनकम जिदगी सेविंग खादो दी 12 वाइ नत्रो सी करा मान हेबा इक्वल टू 3/5 ऑफ महा की करी मागी इनकम दी 10x नत्रो तो थन रो से फान का दी तू अदु 6x तारबा यस सिदा थु न तो होइगदबा 10x minus 12y इक्वल टू क्या बा 6x तारबा अदु x सी सोमदा थांगादी माइनस लानी को क्या तार 4x ताब्रा 4x इक्वल टू 12y से सोम थांदोदी प्लस 12y अदु तादी कथना यारमगिनी कथना बदु कोना तौजी दिया 4 सी वदी कई खांगे खना x का y रेशियो जी क्लास नंबर 1 दे याबुदु सुमाना माना दे मसी x का y रेशियो पुतो के दी x ना y का लेमिनाबा 12 अदु y ना x का लेमिनाबा क्या 4 सी आई ताखरम न तो म्या अदु अम कथना दी फोन का दी 3 फोन का दी क्या 1 अदु दी s का y रेशियो क्या बा this one lower rank सी कथनी सकतोसी
ꯆꯪꯉꯤ ꯇꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯛꯇꯕ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯃꯊꯪ ꯃꯅꯥꯎ ꯅꯥꯏꯅ ꯇꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯑꯔꯨꯕ ꯑꯪꯀꯁꯨ ꯍꯣꯠ ꯌꯥꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯦ ꯑꯩ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯗ ꯇꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯁꯦ ꯃꯀꯨꯞ ꯃꯇꯥ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣꯗ ꯆꯪꯕ ꯀꯟꯁꯦꯞꯅꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ x ꯅ 3 ꯑꯣꯏꯀꯥꯟꯗ y ꯅ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯍꯧꯔ ꯑꯪꯀꯁꯤ ꯁꯤꯗꯩ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯆꯤꯛꯇ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯦꯚꯤꯡ ꯀꯩ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯕ ꯄꯤ ꯀ꯭ꯌꯨ ꯑꯥꯔꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯗꯤꯆꯔ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯃꯌꯥꯝ एक्सपेंडिचर रेशो पुथोक्तोरे सिदी कोलम थादसु लुसिन यारे सिकक्ति सिदी कोलम थादबि खितंग वाबा यायबको अखोइदि माइन क्यालकुलेशन होन ngam ni को से केंदाब्रा मेंटल कैलकुलेशन दा लोइना होतबि खितंग होला दुम यानेबा कैलकुलेशन समबे याबा याम यावरी हैरगदि को अदुगान समझरो अदि यंगसे सेविंग तोरसे सेविंग पुथोकेदि इनकम दे kana खदोगनेबा पी की सेविंग सॉरी एक्सपेंडिचर रेशो पुथोक्तोइनेबको पी की एक्सपेंडिचर दि मागी इनकम दे kana खदोक्तोइनो मा इनकम दिसी नत्रो सेविंग ने सिनत्रो खदुंगरो अदु तबदु 9x हाजि x मोतो क्या होइग्रागे 3 y मोतो 1 सिमा दिसी नरोबा अदुदि मपल हुम केनो कुंतरे कुंतरे तकी तरामा तरा खदुतु नत्रो कुंतरे तकी तरा खदुतु क्यानो मयाम टाटेट अदु आंसर 17 होबो थिरो अनि कल तट करे लोरे तू कोलम थादरसि आनी सोय मथांग दे कोलम था सना नो अपंग थाइबो नत्रा अदुदि आंसर जि अनि अनि थुइब्रा अदुदि मायाइ चेक तोरसु यारे यंगो सिदी 15 3 जा 45 45 तकी 15 1 जा 30 अदुदि मथांग 30 लेबो तार ऑप्शन नंबर सिदी कोलम थादरसि यारबा सि मथांग दे दिया ओके फिनिश स्वाइ दनो कोलम थादरसि यारे थादे यादबा स्वाइ जि थाव अदु समझिलो हैनी को थाबा सि तोर मजे अखोदि होरमिन लोसिलसे ओरे के दोबेसे 9x आदि 9 into x मोत 3 नत्रो माइनस कना लागतोय बसे 10 गा कनागा into 1 अदुदि क्या थाजरने 27 दगी 10 खदोदि 17 थाजरनि समाय पुतो सिगी नम के दोरा 15 into x मोत 3 सिना 15 into y मोत 1 अदु ता आदि के दोरा खदोना आदि 45 ति 15 खदोदि 30 अदि सिगी नम क्या थारा 10x आदि 10 into 3 12 into 1 नत्रा अदु क्या थारे सा 30 दगी 12 खदोदि 18 दारबा अदुदि द रेशियो इज 17 गा 30 गा 18 गा तारे हाबनेबा ngसागी एक्सपेंडिचर रेशियो तो यारेको केनदारेको सा सिनी तो दाउ लेबे सिनद्रसु वीडियो यंग सिलुरो हाइदि सिदैसिदा मुन्ने यंगा ज्ञान दु सिनबो होदनिङै यंगना होदबसि यावबने अदु थोलरो एगिदि नत्रा सिदा करी करी दाउ लेबे यावला नन वीडियो क्लास नंबर 1 वीडियो यंगौद्रदि सिमा खाजि ज्ञान तारोइदुने क्वेश्चन सिना खरम फजरानी खरा लुतक तोबको संगां तनी क्वेश्चन अमको नेक्स्ट टाइम तोरगे दुदि मैं हाइबा ngamaga यावरगदि ने हारो को आंसर थुना हारको मिदो आई एप्रिशिएट तोइ सिदि कनो नंबर अनि से a b से are such that the sum of 6% माराबम ताक्रमना ई रिपीट तहोलिनी थवैना स्पीड ताके नो को नंबर अनि से किदबा a b are such that the sum of 6% of a and 4% of b is 2/5 of the sum of 7% of a and 11% of b then the ratio of a ga b ga ratio puthu hai ne yanda praisa a ga b ga gi ratio sida dum calculation tau de yaro mi na ko shortcut hai je calculation samjin maduna shortcut oi jagane ba sumang ka jidi ko kamaina tolga di samni aida noida logic ama ta ke siang ka jida akoina kari gum matam da mono taw ko 6% je kari ga mane 6/100 adudi turka di 3/50 ga hana lakh pra koina adu sina gano bo dum do matang jida maka 100 adum na hello ba asigi 4% hai ga je smai la oidro 4/100 ka hana koina कथन नरदी क्या ताई 1/25 का ताद्रो अदो सी नरो नो कथन नरदी मखाजी अमन 25 अमन 50 लेब्रा और एल्सम पुथोंनरने अदो मखाजी सब सब माना लेजे अदम फरबने को अदुना सी तौगुनो हाबने बने तौदना बने कोइना ताइजे तौना बनते को अदु माना हरमी से केनो द सम ऑफ हाब नत्रो कना कना दिसिना 6% हाइ दिसिना नत्रो 6% ऑफ a हाइ दिसि लानी प्लस कना 4% ऑफ b माने दिसिना बज करा माने है ना 2/5 ऑफ करी 7% ऑफ करी a प्लस 11% ऑफ b सिना तो लागतोइसा ओके
से उरदी सिगा इथोपद आंसर जी नोइना मिट नकुपद लोहेन गमगदबा स्पीड उठके को सी एक इरदी मैदा दोरो दोरो मेथड पांसन गे याब्रे को मखा हंडे हंडे कक्नग्रनी सिजु एलसम लवन हंडे सिजु एलसम लवन हंडे कक्नरोइद्रा कक्नग्रनी को अदगी सिगी अनि सि तू कमल लग यारमनी तू कमल लदी थ्राइस ए सिना क्या ट्वाइस बी नत्रो अदुगा सिगी तू कक्नग्रनी मथक तो वान लेहरे अदु वान दुगा सिगी मथक कमु पुइनरनी सोमना 5 का सिगी क्रॉस नरगा सिगी 3 ए गा ट्वाइस बी पुइनरनी आई तौरिसि दोरो दोरो नि को ए गा बी रेसो पुतोक्ति नत्रा सॉरी ए गा बी रेसो पुतोक्ति नि ए ना तौदुसिना बी गी दु माना ओइदुनेबा अदु बी हान पुथोगे अदु दादी सि 5 सिगा बी पुथोकेदी सि 2 लाखरनी 2 5 का दी 10 अदु सोमना 11 बी अदु असम थांदोखरदी क्या तारे बी जी 1 तारे बी गी 1 ताबदुना ए गी ओहरनी सुमाय लानी ए दु 1 लेबिस गना ऑप्शन नंबर लोरे दिजु लेरी को अम क्वेश्चन यादे से नि खोटकदबा मथम ए गे मु खोट क्यारगना ए गे ना बी गी बिलु दु ओरक सॉरी बी गे ना ए गी बिलु ओइदुनेबा सि 5 सिगा ओरे गसाय 3 ओन ग्रे हमने 15 दुगा सि 7 सम खांदोदी 15 7 8 अदुन सिन 8 तारने ऑप्शन लो तरंग सरखिनि यागिरोय सि कंसेप्ट सेंगदि मान कैलकुलेशन तौगमदर दोरो दोरो मेथड सि सेंगिरोय को आई हारागे से तमना ताके को सिगी लेबे नंग कोन गांद नोय थुरे हदुने बसि खरा उ वरमगनि ना इसे को संग्रमिना यंग सै तागे कोई देबी तागे बको 6a + 4b लावोद्रा मथक से मखादन 100 लावोद्रा स्टेप समंगम गदौने को सिना मखा 100 लौरगा 7a + करी 11b मखा 100 100 कने याब्राम थियो याब्रा यस अदुने ने ngasai मखा जे अदु माना ले लु हरसे अंक लाइथोली ने मखा दं माना दबी दन कथन रोदे मखा एलसम लो दन को थादा लेरनी अंक दु कनरु ब्राइबु लाहन गद्रा न होनरो लु थोक्रने बा अदु सितिम केदोरा फाइन सि करन पुइना दुनि को तबदबु सि तु सिगा सि कमल लो यारी बसे मथक सि कमल लो दि का तारे सा हा मथक सि कमल लो दि का तारे के सि तु कमल लो थोदी थ्राइस a + ट्वाइस b कमल लो दु न लो ये ले देने सा अदु सि मथक की तुम लेजर का गुनो को सा सि 2/5 लेरी सोमना 7a + 11b सि स्टेप में हम समक दुनि को इनो जि तौरि दुयो कना का करने बसा 2 थबा थबा कनरबा फाइन पुरी सि तारबा फाइन पुरी कना दा 15a + क्या 10b सोमना 2 कमने लेहौद्रे 1 कमने त 1 को कमने त 1 पुरी दी 7a + 11b को अदु दिमो ए जे सोम थांगा दी के तोरा 15a मनिंग द लानी को 8a तारबा 7a खदो दी 15 द गया 10b जे सोम चलु खदोरनी अदु दी क्या तारा 1b तारबा सुमाइना लेबसे एना होजित जो ताखरि कायबा a ना b गे लेमिनबो 1 b ना a गे लेमिनबा 8 अदु a b क्या बा 1:8 ताने सिना क्लास नंबर 1 द यावरे होजित मांग द सुम ताखि द गायरी अदु दी कइनो सियान कजित करम खान द थुई स्टेप फुदी सिने को करम सी हे उंग मगाना सिगी ओनली सिगा इथोकान सिदेगी मेंटल कैलकुलेशन तौर सखि यारेबा अदु 11 चलदी नंग सेकेंड मंगा तरा दांग को होटबा दुंगम देबा समाना स्टेप में हमजे इरो होले रदि मिनिट अमदे दम लालानेबा एग्जाम नं खरा पाखतपगा दुम मान कैलकुलेशन जे दुम निंगन जेबो को आई छात्र सिंग दे मान कैलकुलेशन याम फोकस तौबनी को आई सामक सु नोइदा मान कैलकुलेशन याम सो तौबनी को तौइन तौरिस आई 11 द लाव हायने बसे अंका हिबने सनोरे ब्रेन साप ओइबम संगे ब्रेन साप ओइबो तो प्रैक्टिस तौतारे हां फुटबॉल सनाब खोंखु सिंग यादी तो बोन कावर प्रैक्टिस तौगा सिंगत्रो बोन सुका कावदा बिन बोन सनाब खोंग सिंगवे समाने माइंड काउसन जि नुंती की प्रैक्टिस तौ सनामी दो माइंड लिंग कनी सावर कनी थांग समाने कोइ ब्रेन से को तो सिने मे थौगे हबदो थांग तो सिनरा कमिंग है थौद्रो कांगा द थमगा द कोलिंग सा तो यदु समाने ब्रेन दो कोलिंग चाबा यावरे नोइ को सिना दना ध्यास यानदाब्रा यो स्टेप संबल ngamnida amoidro calculation de step samba jisu angka gi shortcut makhal amani me matang sida speed tan ga di sina tan ga dong ne ba sumrai na ja aina logic khara ma ju hai 100 si makha mana le se mana na ba hono thugai na hono gonu sum question design je aina thawaina pukhalai ne ba se
मी खुदिमंग हाईगदम कदी ओए तौबदबु स्पीड खितंग डिफरेंस लेनेबा स्पीड सिने अखोय फोकस तौसे यारबा मथम लौखलगे बोर्डिंग सुब्रा सुदिया सेंगब्राने फरे ओके सुर मोइदा नुआइन ताइ जो नत्रा सुरसु सुदेन लौरेना सिदि क्वेश्चन खरा सांगदे अंक लुरे सिनिने कोई खल्ली से हम एग्जाम दग दिसे कंप्यूटर ममाई थलोइद्रा थनीने सिदि वा हाइदुनेबा मुना पाबगी होई हान बगी मियोय बगी फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन मायबदो अखोन अहान बद तक लाउना लुना खनगिबदुना कॉन्फिडेंस मांगने अदुना असांब क्वेश्चन जिंग लुनी हाब लेतेबा क्वेश्चन मुना पा या लाइब तो ओइगन मने मोजि कया यमो पार्टी हॉल अमदा मी क्या लेगे ब्लू का रेड का से people in blue and red dress blue set pa masung red dress set pa lai ham na tra the ratio of the number of men in the blue to the number of kari paunu question mun nam to pathone ha blue red ka dress set pa lai ba the ratio of the number of men in blue to the number of women in red kya ba adudi smile blue set per men ga plus men in blue to the number of women in red am natra red set per women ga ani pula kya ratio 3:7 am natra 3x and 7x aro aseng bada taraba adi among the ratio men in red ko red set per kari ga red set per men ga plus to the number of women in blue set per kariga women ga ani pula kya 2:1 id twice y plus 1y y no puri re ko 1 do y no puri di 1y tare sumbro ratio do aseng mon thokre ko ado if the ratio of the number of people in the blue to the number of people in red is the kya kaino ma haja people in blue set paga blue set pa mi pulap tu ga red set pa mi pulap tu ga kariba to the number of people in red ado ratio 35 is to kya ba blue set pa mi pulap hadi blue set pa da nupa nupi pulaga natro men plus women red set pa men plus women pulap pulaga mi do ado masing sini ham natro ado di man pyramid equation ji sana mo nar je ba ko yango ado di yango tawrose blue set pa na putho blue set pa nupa kya blue set pa nupa ji tres natra blue set pa nupa nupi pula je ba blue set pa nupa dana kya 3x blue set pa nupi dana kya yengo ratio ji mapa ma blue set pa nupi dana kya no y adudi blue set pa nupa ga nupi pula ga amana kya ba thrice x amana y adudi therefore thrice x ka plus 1y di y ni ko simulai jare aduga mathang da red set pa nupa amasung nupi red set pa nupa kya no red set per nupa sina kya red set per nupa sina twice y adi red set per nupi sina kya 7x adu ta adi kya tara twice y ga 7x ka sina red set per nupa nupi pullaga mokhe gi si ani gi ratio je kya ne ai no si ratio je 35 is to 76 ai ne adu sida angka mo di ho ja ra ko sine blak tu si then what is the ratio of number of men to the number of women तो si men ga women ga gi ratio puto si torang ka holo du kya tara puinaro kana ba yade ko 35 ka sigadi tare na ka am yad re puinaro di kya tare 35 ka mai ani puina de na 35 si puina di 70y plus terma kuntraunga tare hum kuma toy kumari x taraba equal to 76 ka siga puinaro 76 ki di om to prime pan om tre kuma de kuni to no isar ga se loko ai to je plus yaw ga ni si equal to na si plus ni ko si plus kya 76 no y poi di 76 y tare adu di som da x pon sim pun selo x si sinatra amana sinatra kana sa wale som da thanga di tu y ka do kuni pan ka do kontra
38 x तारबा 17 x तारबा सी सोम द खाइदरो सीना सोम सकरो 70 y सोम सकरो 6 y तारबा इक्वल टू 6 y अद x y रेशियो क्या तारा x y वन नि हदा x ना 6 y ना 17 6 is to 70 सी तौर लोरे सुमान पुथो कदम अदु मान होजिक हाइज के नो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेन टू द मेन गा वुमेन गा मेन पुना क्या नो तौरसी नुपा क्या नो नुपा मसिंग थिगलो नुपा मसिंग दिना नो ब्लू से नुपा कना नो नुपा से सिदा मेन अमा लेरे ब्लू से नुपा रेड से नुपा नत्रो क्या रमना 3x अमना नत्रो ब्लू से नुपा 3x रेड से नुप करीबा 3x प्लस ट्वाइस y नत्रो अमना क्या नुपी ने क्या नुपी दे 7x का क्या गा y के नत्रो यस अदुदी x का y के वैल्यू असि पुट तौसिलो x ना 6 y ना क्या 7 नत्रो 6 वर्दी 6 ने पूरी क्या तार से 6 ने पूरी दु नत्रो से y ना क्या ना y ना 7 अदुदी सिदगी अमक खंगबद यादुनी को ngako मनसियान होल से 3 into x मोत क्या 6 2 into y मोत क्या 17 नकन नाम पुथोक्तिंग इदि नकन नाम दगे दंग अंकल सिन्जा बनी 18 दारबा प्लस 17 अनि दिगा नो 34 अनि तिसिना दिगा तारे 50 का 2 अंसादि 52 यावब्रा अदु मा खक 52 कक थरगा तांगा यावदे अडॉप्शन नंबर दि मा नकन नाम होत से यारे हबनी को होलसु तौरसे बा होलसि 7x आदि x दि क्या नो 6 y दि क्या नो x मोति 6 ने y ना 17 नत्रो अदु क्या तारे से तारे टुक ने फुनी थोइगा सिगदि इपुरी टुगा 17 के तिसिना क्या तारे के 50 के 9 सुमरा दिस सुमन अंका जे अदुना को खरा संगे बा सुम अंका से अदुना सुमबा खरा लुतक तो बुसु हानो खोलोबो फैयेबा याना भाईजा खोलो जे बखरा हा आमा थिंगनबनि नोय वाद्रो क्वेश्चन को खरा संगे अदुना वास थिंगनगी ता मथंग थिंगनदे हैरने क्वेश्चन जे लुई बसी लुदब सिंग दे को लुई हाइदुनी कोइदी आई सुम येंबदे लुनी बा यामना लुई है जे युमदा फजन ज्ञान दान होलदि लुई हैरकने बा अदु नतब एग्जाम दा खंथें थेंगनदि लुरोइद्रो अदुना टाइप मकल सुना एग्जाम दा हंबा याबा टाइप खुदिं ताक थोक जे हमनि दा क्लास करा तागा द लुसिंग्रने हें हंग खान सांताय क्वेश्चन साना दे योदि टाइप सुदि हानि सीजल थाब कमुदि सी किरण से थोराइस के लिसिंग तरा क्वेश्चन लिसिंग तरा के हेन यावदि लोइ होलो हाइनरि ने रिविजन जिन चलो हाइनबने बा अदु नोइना क्वेश्चन आइना क्लास 9 तो ट्रॉम दे तो नोइ माइन तोर कोनो आइदि एवरीथिंग हैरा सकिसे हाबने बा क्लास सिदा ताक नंगदर सु रेकॉर्ड लो नंगदर कुछ इंग्लिश आई अदम यारे मे फुगल का इन प्रॉमिस अमा तौरि nga कने बा कई रे हाइजा इंग्लिश वोकैबुलरी 1 to 31 से वीडियो होइना आई हंद की जुन थालोइद्रिङै 31 बौजे फंगने हाबदो आई एनी अदु नुमिदांग वइगर आई बैकअप तौर कने बा आई प्रॉमिस nga दु होनने बको नोइना जो अदम आइना मयाम पिसिले थमे होय नोमगी मयाम यंग हाबनते इंग्लिश की वोकैबुलरी 1 2 3 4 5 हाइदि टेस्ट लैदा एवरी मंडे दा तौनी तौरम आंगा अमखक मा हाइजरक पैनि मा याम थवाय मांगा ओबि मागी हैना येंगागा हयेंग ओना तौने हागरे सिलेबस पिग्रा दा लोइना हंगदबा रीजनिंग की इंग्लिश वोकैबुलरी दे 1 to 5 वीडियो दम येंगा पाहोरो को मेस की क्वेश्चन या मोय मांगा का हाइगी दाय रेशो दगी अरुबम यावलक अराइबा मरी मगा क्वेश्चन टाइम आनदा अदम सेमा दौनी अदम टेस्ट मा फजना दो फास्ट आबदो हैना नोइदा याम ngam दा बाय प्राइस अमा येन की जिम पी ने हेदा ले पाव हारो बगी सानबा अमाय तोरो अदु नोइ बेस का नुथिन बेस का नुमिदांग बेस का नोइ ओम जिदगी खंगतुइनि को तोरो कमिटिजन तौना जे खितन पादा सु काइदि को पादा मिना कोना पागे खलग सु काइद्रे अदु आइगिदि होजि थवाय अब सातो फुथोक्ते यादे सेम यंगो होना से खरा होना जे को नोइ थवाय यावजदबना माने आइगिदि थवाय यावब लेप यादे बो जावय बदि को आई इज्जत तारक दुइने आइने लेक ताकोदा पांदा ताकसिल थादु यादे आई प्लान याम तौरी को क्वेश्चन जे अदुम अपडेट तौनब होनरिसिनी अखोइने हेन होनदे यादब अम लैब क्वेश्चन जे अनो ट्रेन अनो टाइप सिंग पुथो ताउद्रग दे हेंगुनोइ लाइक क्लास बुदि नुंगाय हाब क्वेश्चन चाना दे हाब थोक्तुइबा इमोन को अदुगिन यंगो सु क्वेश्चन जे पीग इनकम जे 25% to 50% of Q's income and P's expenditure is 180% of Q's expenditure
P's expenditure is question ji like khai bani sum ji ko sina combined higher secondary level 12 level ni noi 12 loir ban tro noi na thene yara bang kan ta ne se adum time consuming oi dini se question ji na ko pura mix tor pi si da adu thun hot na mo na je se kamai dau ba kana na puto p gi saving ga q saving puto na tro pyramid tak to thoi ga da ba se kar thu to ga bang p income is ke da ba p gi q income ya ne ko sama 5:2 tarani p gi expenditure is 180 income da ko 180% of q's income sama ga siga kuna ga di manga 9:5 sina 5:2 5:2 9:5 tare p gi income jam ke dori ba smile la ni ratio ai thu na speed am so tau ge ko income expenditure speed am so tau ge 9:2 tare mai je ke no p income je p gi income je ke do ba 40% of q's expenditure p gi income je 5x haro ko p gi income je ke do 40% ai di 4 of kariba q gi expenditure kya no 5y speed am so to gi do ne ko s ko y ga di x na 4y na 5 kai bu to ma bani saving ratio bu to na tra adu speed am so to gi mari manga kun x menu na kariya 180% am na tra yang kai ga di manga is to 2 so 180% ai di kun na ka di kun mapan kun manga xy ratio di p's p's income is p income 5x se kari oya ba 40% of y gi sorry y gi expenditure ai y gi expenditure di 5y ni adu di 20 mari manga kun ni sina mari manga kun sina 1:4 x na 4 ka na y na 1 with ni adu di mari manga kun dai mapan ka do di kya tare 11 lei ba tarani ko speed am so to gi da mani ko na ta ke adagi x na 4 di ni pan dagi manga ka do de ahum si option am bi tare are ko speed han so to tu ni tam ta gi noi da smai to ro ma hai ji ke na p gi income ji ke do he no p gi income je q gi income du gi ke do ba 250% ne have sida ratio ma sa ga da class number 1 da yaw gi ba ratio I am focused to tak pi bani ko ratio formation je adu ma di sanga kani have gi edum si wai ji palla ga class number 1 da ratio formation ha ga ta ki bane ba adu amaka su revise to si man ha ji kai ba tamna tak si kan te ko haira phai hai bidu phai ba ko p income je ke do ba kari we ha no sia equal to 250% have di sin law dro percent have ni makha 100 la ni of kana gi q gi income ga mane ham na tro okay sini ma pyramid na tra sidi ratio sab je nana khanga da ba se atai kai na ti da q gi income do 100 ni loksin ga da ba q income da 100 loksil la di ke do tara q income da 100 loksil 100 kang na ra di p gi income da kya tawra p gi income do 250 ta we have ni da ha ba di p gi income je 250 ta hawi kana na q income do na 100 lo matam da adu sumaina ratio sa ga da ba ratio sa be mong je amaka gi ko p income je 250% of q income natragana assembly da ina nan kari hagi bano makada le 100 sina q gi oi kanda matata le p sina matata sina p gi oi ni habne ba adu di 100 ka 250 le re kathana di yang ka di 2 yang ka di kya 5 adu ne be ngai sai thuna 5:2 haina id angka thuna or ki do ratio formation do thu bai ne be na ko adigi amuksu kari habano hanak ti noi thuna tawjaba yare mabani kari expenditure ratio na kari harang gem tharo mabani expenditure ratio na 1 kariba 180% of q's expenditure q ge expenditure du gi 180% addition atro makazna p ge expenditure je ke do eba 180% of q ge expenditure ge mane have natro makal lesna q ge expenditure kan mathak na kana ge ba aduna p na 180 we kana q ge expenditure kya 100 la ne have natro kathna di kunna ka di manga kunna ka di kya pan smile la kan have ni da ratio formation sang e ba han ma class number 1 da ta ki ba
रेशियो सागत्पगी कंसेप्ट तो मतंग यूज तौदब यादेब यादब्रा रेशियो फॉर्मेशन ममांगी क्वेश्चन हाई ममांग हाई क्या तोयना पल्लगे येंगो मैना मेनी टाइम्स पल्ले अदु तादि रेशियो फॉर्मेशन हईतब यादे को खल्लगा क्लास नंबर 1 दो फुगल येंगो अदु नत्रगा हजिक्सिदा अदुम लर्न तौब यारी यारबा इना जा सेमबदु ताई आई कांदे को क्लास नंबर 1 ताखरे नै कांदे कैसु अदुम ताइबा अंडरस्टैंड दौरी को बोनिंग यूरो कप से येंगे अदम हाइरो सारे यूरो कप येंगमनी खितंग थेंगना तौजे अदम हाइरो कैसु काइदि हाईलाइट तो येंगोदा हायंग फाइनल गुम करिगुम फनी येंगसी रंग जर्मनी कनो से नुंगाई माले को बेल्जियम में समथिंग होद्रे नुमिदो आई रंग मीटिंग अमा तवे बागी एप साबगी टेक्निकल टीम दुगा मीटिंग तवे म एप साबगी मथांग सम ताना को सालगी एप सिगे साला नुंगाई नुंगाई न तौरो को नय सुबा पादर से थबक खल लगे तौने तोसी याब नत्रो सुबा पादर थबक खनबा पामंगनी नोइदि हा पामरो म्या पामनु को वादर नुंगाई पामनु ओइतो पुने आइना दि एफर्ट हंदन बाइबनी को फगी काय सुपा पादर कना थबक खल ngam एफर्ट हंदन बै वाने द नोइना होनगद आई नोइना हार्ड वर्क तौबी बै वाने खरा यारबा सीडी एक्स न पुरी सिन मिसिन करी दौग्रे सिजु क्लास नंबर 1 दा दाक्ताइने रेशो द लेर मजा सेंग बिलु नते सेंग उथोकेदी मागी एसेप्ट न पुरी नि हाइर नत्रो सिदन एक्स न पुरी सिन वाइ पुरी कैगिनो सिगी रेशो सागिबगा सिमा खाइ रेशो सागिबगा मानदबनिना सुमब्रा आइसे मानबम थोक्तबनिना अदुगिनेबको अदुदि माना करीम पिरामेसा नोइदि नोइ ताकान तपत्रा आइदि ngasai tat tat तौरो लुसिनद्रो कैलकुलेशन थुद्रो अदुमाइन समजिलगा स्पीड तालोबको येंगोसा माना हाइसे पीगी इनकम जे केदो यम हारिबसा पीगी इनकम से केदोबा INC इंडियन नेशनल कांग्रेस से केदोबा पीगी इनकम से 400% ओए 400 ओए है केदोबा सिगी से अतई मुथलगम सागी को तमना सी नई तमना वीडियो यंग सिनजरो से सी फजना ताते यारो पीगी इनकम से केदो है नो तमना तौसी को मैम हाइरा जपदुनि यम पामे यम थुना ताई यम ताई ग हबदुना तेबदा का ओइसे पीगी इनकम इज 400% ऑफ केदोबा 400% मखा थाने लाखनी को ऑफ करी क्यूगी एक्सपेंडिचर EXP है दी एक्सपेंडिचर नत्रा पीगी इनकम दी कना नोम थारो पीगी इनकम दी 5x नत्रो सिकरी वेबा 400% कथना दी 4 लाबा ऑफ क्यूगी एक्सपेंडिचर दी कना नो 5y यस माला नेबा अदुदी 5 कथना दी क्या तारा 1x equal to 4y लाबा therefore x को y सिजु रेशियो फॉर्मेशन चंग्रेगु x ना y के लेमिना 4 y ना x के लेमिना बा 1 अदुकी मदिक चंद्र से रेशियो जा हेंग अते अते चैप्टर में मखा ताना लाकदु जे संग किनी परसेंटेज ओइग्रा मोइग्रा नो रेशियो फॉर्मेशन से खंगु को ओंतो कोनजिंगा हेंग ने फिलोस जो सिगी रेशियो ओंथोना बिसे x y रेशियो ओंथोना बिसंग किनी को से अदु 4 x ना 4 ओइबा y ना क्या 1 अदुदी माबानी की सेविंग रेशियो पुथो नत्रो पुथो से सेविंग पुथो के दी x ना क्या बा x ना 4 ओइबा नत्रो अदुदी मान काउसन तो सलो मरी मंगा कुन y ना 1 ओइदी कुन दे मापन खादु 11 तारोइद्रा 11 याव वन सारानी थिरपद सि कखरे अरबा अदुदी सि क्या था सि 11 तारी समझि लगे था के दो सिना x ना 4 ओइदी मरी निपान दगी मंगा खादुदी अहम 11 is to 3 is the answer राइरे को मैं यान दाब्रा ताब्रो वीडियो जे पुंग म फारे अदुदी सिदा दुम लसिन गे क्वेश्चन मापन मुतु अर माने को मापन जि तानो होनबदा मखोंग सिंगनो होनबैनिबा याम ताकबा याइबको आई सुम दिल्ली सुम यो जाइन ताक पुंग म दगदी क्वेश्चन मोइदी याम नै को स्पीड ताए मोइदी याम मतमदा आइना स्पीड सु ताए कंसेप्ट सिंगनबो जोम लेखारा ताए यार मे नोइ ज्ञान ताहन बदुन फैइन खलेबको क्वेश्चन याम दबदी खलुनो आई वीडियो दम एनी टाइम अपडेट तोर खदिन आई साटा गी दमक तो को नोइ होनबा लेप यादे नोइ होना लेप आई सारा हेन्दुइनी बको सुमे को आई बेस्ट टीचिंग तौनम होना दुइनी होनो नोइ पाउ थीबु हुम लेकुनु अखोइ जदम 24 नोइगी हाइदि आम फोकस 100% फोकस तौ हौराबने अदाई 100% दि ओइदे आई जो सुम अतोपा साके मोहनरीबा आइगी कनो मगी को जॉब मगी सिविल गुम्बा सम होनबगी साइट जु खरदि मतम दि इनपुट तौरिबा अदुना तबाते दि नोइ टीचिंग ताक पसिदा नेमेन थादरिसि खर पाजि को नोय यामना पादसु याबि मोंगदि तौबिरबनि नोइ खरदि कनो तो वीडियो येंबसि मदि तलुरनु को एंदब्रा आई खोंजेन जे घर हाउत्रसु तातारे थब खनजि बाउदि दियास हाउब्राई खोंजेन जा हा हाउया
ꯁꯨꯡꯌꯦꯡ ꯌꯦꯡꯗꯅꯒ ꯍꯥꯏꯖꯤꯜꯂꯛꯏꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣ